feewiri. qur'ana no mari sifaji e heewuɗi ko waɗi hande ari. ko kayre woni lekki majjere, ko kayre woni lekki bonugol ɓernde, ko kayre woni lekki tikkere Allah, ko kayre woni ndeygu gurdam, ko kayre kadi woni lampu ɓaawo mayde. so tawi allahu tabaraka wa taala waɗi en yiɗugol janngugol nde, yiɗuɓe janngugol nde, yiɗuɓe heɗagol nde, yo en jarnu Allah ɗum koye mande malal jeeya, yo allahu ɓeydan en. annabajo be e nelaɗo ino sembinira deftere e sharia. ko ɗum waɗi kala wiwɗo ko annabajo aray ko be o holla deftere tellinde nden e makko. alquranare nden woni deftere tellinde nden e dow annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. eɗen jangude firta suratu annaba'i. annaba'u ko wiyete annaba'u ko bi mana habare, ko wiyete habare si a firti ɗum ka pular ko kumpital, humpitugol ko hana humpitede. joni noon simore nden ko makka woni ko nde telli nde tawi annabijo sallllahu alayhi wa sallam, mana simore nden nde telli aɗo firgu. kala simore sapporande makkiya ay ko suratu nazalat qabla al hijra. e gandi qur'ana nde fuu e mayre ko makka e madina nde cippi. feetuɗo ƴeyaɗo ka meɗen fuuta ɗo telmine ɗo no wi hoore mum annabajo sengo canada ma amérique. o yejjiti wonde qur'ana ko makka nde jippi, makka e madina. suratu telmine ala, suratu fuuta ala, suratu konakiri ala, suratu labe ala, suratu mamun ala. kala cortol ka alqur'ana ko wiyete ko makkiya e madaniya. allah moƴƴori e meɗen mawɓe ɓe waɗa ɓe barki, ɓe anndanɗa hoore ma jantoje maɓɓe heddoto e tariha handi tagge yiɗugol alqur'ana e yanganagol qur'ana. kono hay masal tipporaki kamen ga. qur'ana fof ko cippi ko makka e madina. si tawi noon mo wona makka e madina ɗo wi en ko annabajo, haɗa yo yetto en koye ñalande kaarire, nokkel kaari, ko hon kaari e kaari wonno seede ñande qur'ana cippi e makko. feetere ko ɗon haaɗi. ko ɗum waɗi ko ɓuri wonde feetuɓe kadi ko hoolotoɓe ɓen ɓen ɓen. aray simore nden ko makka nde tellinde tawi annabijo sallllahu alayhi wa sallam. bismillahi en barkenori janngugol simore naba'i nden no wiye suratu amma. inde allah arrahmani jon yurmede huɓitunde julɓe e kefero ka aduna, arrahimi jon yurmede heranide mu'min en tun kalahara. amma yatasaaluna, si tawi en ari ka bange tilawa janngugol ƴiye ko wiyeten kon nassu on, maka ƴinande ko ay waliɗo num picco e mimu e alif taƴƴo woni lasli on. an maza, an maza, an ma. joni noon arabu woni ka alqur'ana, woni ka hadiseje, woni ka wowlugol tun, ka expression oral. arabu no jogii règle ji langue mum on. règle ji ɗin ka français wona ɗin gollitirte, ka latin wona ɗin gollitirte, ka arabu. règle ji ɗin ka haalaji ajamiyankoji wano poular en e maninka e na ɗin gollitirte ka règle arabu. ɗengal be e grammaire muɗum e orthographe muɗum, e ko wiyete kon rédaction muɗum, principe de rédaction mum on, ka windugol haala goɗɗo wola winda ko wiyete imlaw kon. joni an ma on, an maza no raɓɓiɗira honɗum an waliɗo e mimu ciddaɗo. mimu ciddaɗo on, ciddal ngal ɗon haray ngal lontike nunu on, ngal lontike alif taƴƴo. ko ɗum waɗi si ɗen janga amma, wona yon tigi yinnu kadi ka tilawa ka janngugol ƴiye amma yatasaaluna. sa wi amma haray lannitor maza, ammaza. ɗum noon ko windi kon ko nelaɗo janni sahaba en kon ko amma. amma yatasaaluna ko honɗum e hunde ɓe woni arde hiɓe landoma fi muɗum. yatasaaluna ko fi'lu mudari, ɗo verbe on himo conjuga au présent de l'indicatif no ɓe wirta noon. ko waɗi ɗe ɗo ayeje cippi ɓaawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddi makka. e seeɗa e wi'ugol ɓaawo nelaɗo noddi yimɓe makka, wona yimɓe makka noddaka diina.
wona yimɓe madina noddaka dina. Risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko risala alamiya, ko ndulu adnayankoru. ko ɗum waɗi en yii suratul jinni ko jinnaari nooti gomɗini ka ko ɗe balɗe ni firɗen simore nden. en jang en firi suratul ahqaf wa is sarafna ilayka nafaran min al jinni yastamiuna al qur'ana, ko ɗi jinnaji gooti jinnu nasibin ari silminati ka dina. ko waɗi jinnanati ka dina ko tawde dina kan no concerni ɗi ka. Islam ko dinun alamiyun, ko dina mondial pour toute l'humanité. nelaɓe annabaɓen fuu ko nula e dendal ngal tagi fo ngon wo ko annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. woɓɓe watti ɗon annabi nuhu binnassil qur'ana. qur'ana wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. min nulirarima sina ko a yurmede wonande windere nden. ko ɗum waɗi nelaɗo maaki e nder hadise selluɗo ɓe maaki ana rahmatul muhdat, komin woni yurmede neldande nden tagi fo ngon. kala jokkuɗo lan o naatoye ka yurmede allah, kala lundiɗo lan ko on sali natoygol ka yurmede allah. haray allah wi amma yatasaaluna, ɓawo nelaɗo noddi faade tawhidi on. lamma da'ahum ila tawhid wa akhbarahum bilba'si ba'da almaut wa tala alayhim alqur'ana ja'alu yatasaaluna baynahum fayaquluna madha ja'a bihi muhammad wa mata taqumu hadhihi as-sa'a allati yukhbiruna anha. ɓe naati joni noon e landagol ɓawo nelaɗo noddi faade tawhid. ɓe inni ene ko honɗum muhammadu o addani en tigi tigi. argol yeeto en terto reweteɗi mawɓe meɗen temeɗɗe e guluje reweteɗi watte reweteɗo ŋaden goto, ene ko haqqil honɗum o faala en wattude. wurin ngal dargal ngal woni yewde fi muɗum ko honde tuma ngal daroto. ɓe jaɓodiri ɗum ha woɓɓe goo ka asbabu nusulu wi wonde ɓe waɗi délégation e nelaɗo sa sallam yo landoɓe. joni noon ko honde tuma dargal ngal daroto. ko ɗum woni amma ko ga e honɗum yatasaaluna, ɓe woni e landodirde ani naba'i, ko ga e oɗo habare al azimi mawɗo. imam mujahid e hewɓe firoɓe wi huwa al qur'anu, ko ɓe wonma landade fi mum ɗo ko alqur'anare nden tigi. bi mana an muhammad a wawata yetade goɗɗo ñande dargal daroto, a wawata kadi yetade goɗɗo habareji allah wirniɗi, kono alqur'ana o yewtay ɓe yiri ko allah haton jini kon e ɓanginangol ɓe. ani naba'i heɓe landade fi habare al azimi mawɗo on. alladi on habare o hum fihi mo tawi kamɓe e muɗum mukhtalifuna, ko ɓe sertuɓe, ko ɓe lurruɓe. woɓɓe maɓɓe no wi he nde alqur'anare wattane haqqilde nde ko nde woni wolde kono no hawni. kono ɓen tigi no yilti kadi wi kono noon mi wawata accitude ma alfayna alayhi aba'ana, konko min tawi babiraɓe amin e dow muɗum. eɗo geli wano oɗo wiyeteɗo utbatu bun rabi'a. ɓe ɓen gotoɓe ɗiɗo yano wiye utba, o yano wiye sayba, o e goɗɗo e maɓɓe jibini wiyeteɗon walidu. ko ɓe tato ada warede kefeero ñande hare badri nde. utba ko kanko wonno qa'idul jeysh on makka, wurin ko ancien commandant laaminoɗo l'armée makka ɗen, ko ɓooyi formi sukaɓe ɓen wano khalid bun walid en e ɓe wona ɓeɗo jabaroɓe ɓantunoɓe fi islam en, kanko formi ɓe. ɓay hare badri nden fokkiti ko kanko hikkino yeeso, o wi mahin miɗo jogui expérience armement militaire kiɗɗo, simi commandi on hande lannoye fi muhammad, lannen fi islam. ɓawo arama ka hare ka mubaraza face à face on, o dari to o wiya muhammad akhrij alayna rijalan min amsalina, addan men worɓe ko min gerda hara ko yeruɓe amin. on tuma nelaɗo maki ko an e hombo taw. o wi ana utba wa akhi sayba wa ibni walid. ɓay halkare nde ari ko ɓe neno gotoɓe ɗiɗo sutodirɓe, o wi min e miñan an bajjo on kamin e ɓiɗɗo an on, yaltin kala gorko mo hoolorɗa wara.
mais régila ɓen ɗon taw noon si hukkodiren sukaɓe tato wubbi nelaɗo maki yilte ɗo ko mawɗo landi hare immine mawɗo nelaɗo maki ammi hamsa mi immini bappa an hamsa yani on tuman hamsa fokkiti seydna aliya nelaɗo maki wa ahi ali e siɗɗo an on ali tun abu ubaydata amir bnil jarrah o wi ana ya rasulallah o wi min kadi o nelaɗo jaɓanimo eɗo geli fi hen ɗum nden ñande ko gere aranere ɗen noon si nelaɗo jaɓuno janam ɓe ukki e hare nden ɓe waroya wiyeteno nelaɗo no mari musidɓe mum ɓen immini janamɓe ɓen e immini bappa maɓɓe e denɗu maɓɓe ɓi bappa maɓɓe julɓe ɓen fof immini goto ɓen ɗon tato fotti e ɓeya tato allah waɗi ɓe regili ɓe wari ɓe few ko yiyeten kon ka film wonde oya tammo on ka julɓe ɓen o mayno oya kadi maayi ɗum ko fenade julɓe ɓe warnotato ɓen ɓe wari utba ɓe wari sayba e kanko walidu joni noon ɓay woni ha hare badri nden gasi heferaɓe hoti makka tawi ɗum heƴata e maɓɓe on wiyeteɗo utba ko on woni ɓengu lanɗo on mbatajo abou soufiane on hindu yaltimoɓe rewɓeɓen fof wo embargo ta goto waalo ɓawo moodi mum jonnitamo mba haqqe baldi ha ɓe yetto ko mawɓe men ɓe jasina ko ñande badri ko ɗum woni saabu hare uhudnen laawol ɗimmol allah noon ɓay ko moƴƴo enen no faalirteɗen yo allah waɗir programme noon ko heewi kon nano yaltiranta en ɗen ñande ɓe yaari vengeance allah newni julɓe ɓen foola fiyo muusendi heferaɓe ɓen ɗoytito ndaare si famoditte e fi kadi yo julɓe ɓen andu wona ɗuɗugol ngol folinta ko ballal allah folinta liya hiqqal haqqa faami allah warri noon nden ñande joni noon hiɓe landito tun oɗo utba momi yewten fi muɗum ɗo ñande go ka nadwa qouraish o nodduno kohoɓe makka ɓe ha ɓe noti o wi ene eɗen gerdude mouhammadou ko ɓiɗɗo musidɗo meɗen ene en gongina ko o addi kon ɓe daaridiri woɓɓe ni tawi ɓe jooɗi ɗo waɓe nogay e tato sappoɓe ɓen fof wi ko wooli kon fof ko gonga kono ɓay hiɗen sali woten yiltito e salare men ɗen kanko utuba o wi wonen ka sali ɗen ɗon kono tan gerdu e makko tertodenmo e aduna on ko addi kon ɗo siko gonga o fooloyey so o fooli aduna on fa izzuhu izzuna teddungal makko ko teddungal men ko ɓiɗɗo musidɗo men si o fooloyama kadi aray en fowtike fi makko kono tan tawtu goɗɗo haɗenmo wota en dartomo kadi tertodenmo e ko yiruɗenmo ko tan empêche mo ko on noon kadi ɓay keferaku ngum ɓay sulande nden ari halkare nden kon hikkino yeeso ka haare ko wuuli kon ko huwi ko lundi ko wuuli kon awa bandi ko noon wayi bandi ala konngol bandi ala garanti droguére ala garanti a nanay mo ina niɗɗiti o wiya weeti o wiya rawni o wiya bawɗi yo allah dandu julɗo wowde noon haray allah wi noon kamɓe tigi ɓe lurri fi dargal ngal kalla ko haqiqa sa yalamuna arayde ɓe anda ko qur'ana woni ɓe yeetade kon summa refti kalla ko haqiqa sa yalamuna wa idan lahum ɓe anday kambamo allah kambani ɓe on ko noon ardiri ka firo allah wi alam najalil arda ene mi waɗari ndi leydi mi haadan ko daɗɗindi ɗo ko ayeje qur'ana scientifique je ɗen ni o wiwɓe ɓen wonde leydi ndin hindi turnude ko weƴƴiti turnayi ko weƴƴiti si turni taggoto ka e aya wi ɗon wa jaalna al arda qararan wa jaala al arda qararan allah waɗi leydi ndin ko feŋidi ɗe ayaje ɗi no yeddi scientifique ɓe wonde leydi no turnude bal ko nangue ngen woni yiltodirde yeeso on ko ndaygu ngun ɓaawo ga on ko beɗon on ka nangue ngen feŋi ɗon joni noon ampoule on ka o feŋi ɗon hiɗon andi sengo ɓawara e ndeygu ala ka si nangue ngen fewtiri ngo sengo ɗo e aduna on ɗon fof jalbi ko ñalorma kangue huccani ɗon fof ko jemma ko ɗum ɗoni ko selli kon théorie ji arɗi ɗin fof e ko wiyete ko leydi no turnude ko haala seede mum allah wi allahu tabaraka wa taala wi wa alga fil ardi rawasi an tamida bikum pelle ɗen hino feŋa e hoore leydi ndin fi wotandi taggodo e mum ɗum noon ko neeɓa tappede ko ɗon artoyta ko ɗum waɗi scientifique ɓe buy fuɗɗike yiltitade ɓe wi est ce que wona
astre ji ɗi woni tournude ellande fuɗɗike arde mi suivi didi rawul o docteur jo français jo jibinaɗo sénégal ɗon andi on almo jeeyaɓe allah okki kutu fewdo o covid combatete ha o heeɓi sattedeji e muɗum moƴƴa kono mo yewta o wi himo tamƴini piiji ko humodiri ko allah yowi dow ga kon e ko iri ley ga kon si satti ha satti ko defte telliɗe ɗen heɗete par ce que expérience ji scientifique ɗi no wawi wopude kono defte telliɗe ɗen ko waɗɗo ley ndin waddo waga on woni sifade si darama nder ton ko yiya ɗon wo ko ɗum woni ƴiyal ko neɓa tournede ko ɗon artete oɗo le wona julɗo gelike leydi ndin allahu tabaraka wa taala landi en si tawi o waɗari ndi daɗɗandi mi haadan o wiwal jibala o waɗi pelle ɗen awtadan ko fempade feñiɗe oɗo mi haadan firo makko on ko anta mida bikum ka wi ɗon o bukke pelle ɗen ka hoore leydi fewta leydi ndin taggoɗo ñobbodo e mum enen ɗo fof kala fempuɗo guri kala lilowo guri ɗo fempaygel ka kala lilowo ko hendu wawi ñobbude si a faalete yo yoru a ñoƴƴiniray coɓɓuli ɗin donc leydi ndin allahu tabaraka taala ko noon waɗiri ndi hindi weƴƴiti allah no ƴetti pelle ɗen waɗi pontinge feŋiri nde feŋiri leydi ndin ko ɗum woni aljibala awtadan wonande leydi ndin allahu fempi pelle ɗen wa halaknakum min tagi on kadi aswajan ko on noneji ay asnafan dhukuran wa inasan tiwalan wa qisaran leydi enen yimɓe ɓen allah waɗi e noneji woɓɓe ko worɓe woɓɓe ko rewɓe e nder worɓe ɓen juutuɓe no toon raɓɓiɗuɓe no toon marɓe haqqil no toon ɓe ɗuuɗa haqqil no toon juutuɓe balɗe no toon ɓe juuta balɗe no toon marɓe nafa no toon hewɓe lorra no toon ko en noneji fi noon yo en marsin ɓay allah waɗi ɗum ɗo kumbe en daara e nafa ko woni mum kon gollitire ko ɗum woni haqqilki kumbe daara en nafa ko ɗum wondi kon gollitire o wi ɓaawo ɗum wa halaknakum aswajan o wi wa jaalna nawmakum min waɗi ɗoygol mon ngol subatan bi mana rahatan fowtare li abdanikum wonande ɓalli mon ɗin ko nin imamul bagawi makiri o wi subatan ko fowtare kono ko fowtare honde wona wiyede ɗo ko dégagugol ronkere soyi goɗɗo no yedda allah no yawo allah calcule on ɗuuɗari sina ɗum si en ñalli gollude en ñalli dogude ɓaawo ndu adunaru ndu mamiraɓe min raɗino ha ɓe ronkindu hendade wiyete ɓen no laami no mari jawle wo e nder raɗotoɓe aduna ɓen ko ɓen hayni bukkol aduna on fewdo ko aduna on mutirta en ɗon ɓe heɓari ɗum ɓen ko ɓen woni e landade honto de ndu yaari honto aduna yaari mana ɓurɓe heɓude ɓen aduna ɗo ɓen ko bukkol aduna ngol ɓe yi hayɓe nanngari wiyen lamɓe ɓen e patron ɓen ko bukkum kum ɓe yi saabu mayde senda e ɓe mum ka ɓe heɓari ɗum ɓen nemaji aduna ɓen ko ɓen arta wiya koɗo dawda konto de ndu rewiɗo aduna rewiɗo ne honto ndu feƴƴiri ɓen kadi min kadi mi nano inde mayru ko ɗum wiyete aduna kala wiɗo noon nanggay ndu keeco jogito iwata e juuɗe makko wuuri fenade ko ɗum waɗi allah tabaraka taala wi ɗoygol ngol ko fowtare ɓandu mum si neɗɗo gayni ronkude ɓawoɗe golle men ɗo ndaare jongalle ara e hewtita jooɗo ka jullere ɓikkoy ko ara no faala fijirde ben mum e modi accu miɗo ronki acce miɗo gonki hara e ɓengu makko no faala miɗo gonki habben fowto seeɗa sonnaɓe tigitindeta dire taw ben mum fowto seeɗa no gasa ka jullere kaw jooɗi ɗon ko ɗon fuɗɗoto danade woɓɓe ka hoore hirande woɓɓe wiyede gayni soɗade fitti hunduko no walade groupe ɗano leer ɗiɗi leer tati leer nayyi si on tigui immoyke ɗon haray mo wewa tagita ɗum kiso yiyetelan ko wiyete ronkere ɗo ko honto nde yaltiri e ɓandu neɗɗo yeehi allahu tabaraka taala pete andi ɗum ka joni o yaltindo ɗum ɗo sonkari ŋatari barminari ƴiƴa yaltari o no hana yiɗede teddine ka hana o waɗɗo ɗum no duwa yiɗede allah no foddi e giggol men ha ɗe foddi e yiɗugol allah ɗe foddi e teddingol allah hara nder ronkere ɗon on tigui yaw ka labtane o wi docteur ɓe ɓen miɗo faala yo ñawdan ronkere ceerno ane ɓay ɓiñude pikkiruje jane e comprimé je haɗuɗe e ndiyal e ndiye lowetede no gasa ɗum kadi nde ronkere nden no ɗuyto wiya ɓerde nden muusi
ma nawnare go kadi min miliki kala comprimére de porto moƴƴiniyare nde mari effet secondaire ka ɓuttu ala yo allah naaden aljanna ɓuttu ko lakara aljanna kono allah wallinayo tigi ɗo ɓoosamo ɗon o immo yo tawa himo en forme on noon salli wiya hayya ala sola to ina yeyjulanon en allahu akbar ma so gayni ronkude noon o immo ñaama noon ko harmi ma o yaha o yedda allah allah wi wa jaalna nawmakum min waɗi ɗoygol mol ngol subatan fawtare wa jaalna leyla min waɗi jemma on libasan sutura moɗon woɓɓe na surrande moɗon woɓɓe na wirnitande moɗon woɓɓe na ɗum ɓornateri moɗon ko gotum fanda bi mana kaka surroɗen ko jemma tummo ko ba wawi ɓortade dolekke muɗum himo ngula jemma o ara ka salon o ɗannina ampure nden ka terrasse o ara o ɗaro ɗon o ƴetta hendu ka so heɓi ɗum du ñaloma ko rewɓe ta ala jom o feetu ma pay gon baba kori jam par ce que no moko ba e reedu mum yangindu ha ronki e daragol ɓorta dolekki ka yaas ɗum wa ceyhani ɓita jemma no waɗo ka bon hay yette jalloɓe moltantoɓe ko goɗɗo kon ɓen ɓe acce ha niɓɓa fi hen ɗum niwre nden ko nde sutra nde heedi on tigui e darɗe hay ɓattiɗo o naafi woɗɗitiɗo ɗum kadi ko moƴƴere gonde allah addani en ko wiyete jemma kon kono ɓe wi suba tan on yani o jemma on ɗo allah waɗimo libasan ko ɓuri arde e firo ngon koko tawata si niɓɓari gurdam bonayi e ngeli aya go allah wi si allah waɗani on jemma on fou jemmare weetari ko mbo artiranta on man yatikum binaha bidiya in ka o landi kadi o wi so waɗi gurdam monɗa ñallorma tun jemma arari ko mbo artiranta on jemma ɓe mana jemma e ñalorma ko ɗum woni luutodirde e fi cellal ɓalli men ɗin e fi mawnugol men ngol ñalorma on janɗinta ɓalli ɗin jemma on sellinta ko ɗum waɗi neɗɗo mo ɗanota ko tentini jemma haray ɓandu ndu no ɗoyi nawnaje ɗen kadi no mari e laawol fi yanugol e on tigui ɓuuri si tawi o ɗantono jannguɓe ɓen ka ɗuma photosynthèse on ka science ɓe andi ɗum si nangue nge yalti ndaygu ngun janɗinta neɗɗo on ko niwre nden sellinta ko niwre nden wondi e cellal ngal ɗum woni ko wi kon ɗo e wa jaalna leyla min waɗi jemma on libasan mana haddare moɗon wa jaalna nahara min waɗi ñalorma umma achan orirde moɗon si leer noddingol ngol yoni noddi